S krásnou dámou sa ľahko čaká. Dobre, oni ťa potlačia. Popríč! Chceš tam zajet? A tu. Super. Stop! Čo? Dobre. Tento ľahko by bolo škoda, on sa tu chytal za hlavu, že ježišmaria. Dobre. Jednotku tam daj. Dobre. Tak, ne, jednotku tam má dať. Prvýkrát šoferovala auto? No to co už? Prvýkrát? Jo? Poprvé? Neviem, aký si napravil. Poprvé! No tenkrát poprvé, vidíš? Dobrý. Dobre. Priatelia, čo si myslíte, prečo sú tu tieto tri autá? Tuning! Áno, najlepší tuning tohto zrazu. The best tuning of this meeting. Ladies and gentlemen, best tuning of this meeting. Najlepší tuning tego zlatu. Tak. Tretie miesto. Aleš Hanzlík, Česká republika. Modrá Fiatka. Druhé miesto. Štartové číslo 18. Jacek Dangrovský. Prvé miesto. Štartové číslo 39. Slavo Baňas. Jacku, tam jest jakiś inny silnik, nie? Tam jest silnik 1200 na skrzyni od Punto, centralnie zamontowany. Bardzo ładnie, dobrze. Nie, ja zrozumiałem, tak, no. Priatelia, trikrát najlepší tuning tohto zrazu. Ešte raz, veľký potlesk. Ďakujem veľmi pekne. Autička si môžete zobrať preč. Ale tak dobrý, no. Poprvé. Maluch poprvé. Maluch poprvé, super. Bereš to teraz aj preč? No, asi budu muset. Tak držím palce. Pavlo, šťastnú cestu. Priatelia, a my pôjdeme na ďalšiu kategóriu, keď nám autička odídu preč. Dobra, jedź. Next discipline we have here. Nächste Disziplina. Was haben wir hier? Następný, to není závod, ale tak no, dobra? Disciplína. Disciplína, następná disciplína, co tutaj jest? Best original condition. Najlepší originálny stav. Stan originálny, najlepší. Tak! Super. Beste condition originales. Štartové číslo. Dobre, čo to znamená najlepší originálny stav? To, že Fiatka vyzerá tak, ako keby vyšla z fabriky. Co to jest originálny stan? Že Fiatka vygląda, jak by z fabriky vyšla, nie? Z białsko-białej. Startové číslo 94 Pavol Maluch. Pavol Maluch, jest tutaj taki? I gdzie jest twój Maluch? Proszę Pawła. Ja zabytkowe mity jest. Aby Żywiec. przyjechał tutaj. Tak, na żółtym blaku. Co jechali z nami dzisiaj, tym żółtym Mimo iného, tieto výsledky, najlepší tuning, najlepší originálny stav a tak ďalej, rozhodla štvorčlenná komisia zložená z členov Slovenskej republiky. Nie, Slováci tam neboli. Boli tam Poliaci, Maďari, ktorí? Nie? Kto tam bol? Však to štvorčlenná národná povedia, tam nikto nebol. Polsko, Česko, Rakúsko, Nemecko, no však vidíte.
disciplines have been set by a group of 4 referees from Poland, Czech Republic, Austria and Germany. OK, zvládli sme to. Ani Maďari tam neboli. Dori, kde zbývaš? Nie. Dori, ty už jesteś z Polska, nie? Tak, już z Polska jesteś, dobrze. No a Paweł Małuch jest tutaj? Już nie startuje, no, tak co? Oryginalny stan, nie startuje. Stav pôvodný neštartuje. Przyjedzie, spokojnie. Jest żywca. Low battery, no. Musi browara wypić. Aj baterka je originálna, ne? To je možno Pavol večer, ale ja neviem teda Pavol, čo večer robí. Duracell, zajačík. A? Żywiec is better. The best original condition, Paweł Małuch. Paweł, proszę bardzo, tutaj. Myślałeś mi, że masz oryginalnie akumulator i nie startuje. Nie udało się niestety zachować. Wszystko w porządku. No, jak na razie dojechałem bez problemu. I ten maluch jest 100% oryginalny? No, nie udało się również zachować 100%. No nie ma akumulatora, nie? Aha. Opony? Nie, no opony nie. Oryginalne zostały w domu. Fuel, no benzyn oryginalny? Ten bak? Kanister? Paliwo! No co pali ten samochód, nie? Paliwo! Tak. To już nie idzie dostać niestety. Dobre. Best original condition, Paweł Małuch! Ja myslím, že to auto je naozaj krásne a určite záslov si zachovalo, alebo teda záslov získalo tú svoju cenu najlepší originálny stav. I Pavle, proszę bardzo, jaki rok urodzenia jest tego malucha? 76, 76 rok narodenia. A ja chcem tak dobre vyzerať, keď budem mať toľko rokov. 36. 36? Áno. Ladies and gentlemen, this car is looking really great and it's born in 1976. Looks perfect. Nech sa páči. Že mám odovzdať papiere, aby mi povedali, že čo ďalej. Ja sa to dozviem. So, was kommt next? Meine Damen und Herren, nächste Disziplin ist beste Renovation. A klakson oryginalny. Następna dyscyplina jest najlepšia renovácia. Tak, dobre. Ďalšia disciplína, priatelia, najlepšia renovácia Fiatu 126. Dobre, konečne aj Slováci majú nejaké ceny. Jednu. Poprosíme číslo, aby sem k nám došlo číslo 108, 34 a 91. Please, number 108, 34 and 91 to come here. Proszę bardzo, jak może numer 108, 34 i 91 dojedź tutaj z samochodem. Bitte Nummer 108, 34 und 91 hier zu fahren. Danke. Dúfam, že ste mi rozumeli. Prosím. Tessék. Te mondtad, hogy az életben már nem tudod korcsolyozni, az angyalát. Aha. To už aj maďarčina bola, dobré. Aj viem aj horšie, ale to už teda, no. Prosím ešte raz, štartové číslo 34, 108, 91, 34, 108 and 91. 34, 108 i 91. Nummer 34.